الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi disin kabiaksahan tiap-tiap puas maghrib tahun biak mengapa tumtum antara itu Allah Ta'ala kumawa kita niyo simpar supuan na ito kanya supaya makampit kita niyo sabi luwan na ito nunain karunguan na ito yang daakan sin Allah Ta'ala dabay rin naraak niya pamuna ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat tuwing pag kulirahan na ito kawaon at taunono na inhinang yang langan niya yang langan sindaak sin Allah Ta'ala sabab sin ini daak daysab kaniya ipapalang in mga sila sumulang patuan Rabbul Alamin na damikian tinggalan na to lamod na roon siya ng mga hinang wala na hinang sin Rasulullah sallam di na to naman jari ayuputon inyang katantan way kapos paigdahan ni dari waktu ini yari in hambukanak murid sing kami yari halaw man na mupiyaon imihil na siya patungtung kato taniyo hari na ako magpalugay tukpal ko in hambu murid lauta mayroon na rin tayong kan At-Talib Absar Rahmat wal yatafaddal siyadatuhu mashkur. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pujihan sa sanglitan sa Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat iban salam Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iban itukbal natu in sa taud-saud pagsarang syukur fa Allahu subhanahu wa ta'ala den ha mga nikmat hiya hanughara niya katu taniyo. Iban ha waktu ini kumawa kita niyo pangadjian din hakallam sin Allahu subhanahu wa ta'ala iban sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna patumtumpagin hawabaran mahulimatun maun kaniyo. Haparman sin Allahu subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina aqawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. In kataan mu'min nagtataymang hudha agama Islam atawakan muslim nakbang atat kala in mu'min nagtataymang hudha agama Islam subay niya alasahun intaymang hud niya ibandi niya anyayahun intaymang hud niya. Nagsabda in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna. In mu'min patay manghud niya mu'min, in muslim patay manghud niya muslim, atawatan papagkahi niya muslim. Hindi niya anyayahun intay manghud niya. Iban di niya pasaran intay manghud niya. Iban di niya baba-babaon intay manghud niya. Hasugbat sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Papagsulutan niyo haantaka sintay manghud niyo
bimakna tumpukan ay bimakna indua tumpukan din ha Muslim aun piyag ba'lihan atawakan aun way piyag sulutan. Papagsulutan niyo haantara nila iban kabuwa kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala atawakan magmabuwa kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan mahasil niyo in rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala liman ittaqa. Iban in hambuok Muslim di masampurna in pag-iman niya laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadith din kan Abi Hamzata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Laong si Nabi sallallahu alaihi wasallam di masampurna in pag-iman hambuok ding kaniyo atawakan ding katutaniyo sahingga niya lasahun intay manghud niya biasin paglasa niya hagin hawa baran niya ay bimakna haw nikmat dihil kay musin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan rijiki den ha Allah subhanahu wa ta'ala amuin umaangan-angan kau pa Allah subhanahu wa ta'ala atawakan panginduan mo intay manghud mo sinaon day sab ni'mat niya atawakan rijiki biya sindihil kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban banga pabila in hambuok Muslim nang indua pa Allah subhanahu wa ta'ala hatay manghud niya qala al malak amin walaka bimithlihi mamung in malak amin damikian kaymo mga kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban siyo inakapaluay hatay manghud niya. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man nafasaan mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman sataraha Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Isiyo in nakapangaan hatay manghud niya mu'min atawakan muslim kasigpitan atawakan problema din hama kasigpitan di hadunya para anunday sabsin Allah subhanahu wa ta'ala para anunday sabsin Allah subhanahu wa ta'ala in kasigpitan niya din hama kasigpitan piyagbak niya haadlaw qiyama iban siyo in nakapaluhay hatao kaya sigpitan paluhayon day sabsin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya in kasigpitan niya adunya iban haadlaw gana wa man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah iban siyo in nakatapuk hatay manghud niya nakatapuk kaaiban hatay manghud niya tantu hitapuk day sabsin Allah ta'ala in kaaiban niya di hadunya atawakan in perkara niya di hadunya iban haadlaw gana iban in Allah subhanahu wa ta'ala masi in tatabangan niya
haipon, banga tatkala in ipon, banga tatkala in kiaunan sin ipon, masi tumatabang hatay manghud niya. Ay bima'na, intatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon haipon niya. Lugay sin ipon, masi tumatabang hatay manghud niya. Nabang tatkala in kiaunan mo, timabang kawatay manghud mo. Tantu tabang unday sabkaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al jaza'u min jinsil amal. Intumbas na kadepende ha kakahinang. Banga tatkala in kakahinang mo yan marayaw, intumbas niya pa marayaw. Iban tumtumun na to, in mga sila bariman. In mga sila bariman, papagkahi nila, maglasaliya sahi, magtawang tiyabangi, magtuku-tiyukuhi. Laong sinabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'min, kalbunyan, yasuddu ba'duhu ba'dan. In mu'min papagkahi niya mu'min, atawakan in mu'min papagkahi niya, patay manghud niya mu'min, biya siya hantang hambuk building, atawakan bay. Nabangatat kala in hambuk bay, wayroon hag niya, uno timindog baha siya, tantu mahunit siya timindog. Biatuin mga sila mu'min, magtabang tiyabangi, magtuku-tiyukuhi pakaniya. Sibu na ka in parkala yan hasibi, atawakan dakula. Iban in parkala sibi, atawakan in karayawan sibi. Ayaw na to babaon. In parkala sibi, atawakan in karayawan sibi. Laong sinabi sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Ayaw mo bawa, inang sulag karayawan. Walau antal ka akaka biwajhin talikin, misan mo pa ipagbak, intay manghud mo, nag-uyom kaw. At tabas sumuli aki ka sadaka, inuyom mo patay manghud mo sadaka. In sadaka, mataud tarika, atawakan mataud labayan, hawayroon na kapag sadaka mo pangartaan, atawakan sin, na mataud lalabayan sin sadaka. Laong sinabi sallallahu alaihi wasallam, inna bikulli tasbihatin sadaka. In tiap-tiap tasbih sadaka. Wa kulli takbiratin sadaka. Wa kulli tahmidatin sadaka. Wa kulli tahlilatin sadaka. In taud labayan sin sadaka mga palangbungan na muha ka ma-Islam. Haway roon na kapag sadaka na to pangartaan. Mataud lalabayan. Simpag sadaka. Atawakan mataud hadith. Lalabayan. Sin pagsadaka, haway roon na iyo kapag sadaka mo pangartaan, mataud lalabayan sin sadaka. Bukon biya sin kapag kapahaman sin kita niyo, in sadaka tumaalok siya doon papangartaan. Mga kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadugaing riwayat, kullu sulama minan nasi alayhi sadaka, wa kulla yawmin tatlu'u fihi syams, ta'dilu bayna thnaini sadaka. وتعين الرجل في دابة فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. Tumubtub na jadi mga tumubtub na sa jadi. Inwasihat sing kami. Murah-murahan. Pagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mamaid na ko halapal kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak.
Tajal-jal po kami.